Kita ini kong chat bertujuan ngata Rimika Dkhar. Te wana naga cenung mula menok na tayo na time is. Boleh kita por ketu mistin ampe Mistin joy. boleh senyau piu man average. Hampir gini ngana tiba hampir gini gilai beauty pageant hampir happen lut naladi mo. Ikirim ke entok ke wada am tagi fashion designer itu po. Ketut ujian ni udap tu viral bhaga yang pe ketu ke jingkili itu. Anggi pi who's your fashion icon? Ampe it's a secret. Itu por what you am mind yang pi por. Igi Bruce isini mo. Bagi adab ya gini gi kentai mo giwa subsula permit dok. Tapi kampion gi modeling. Bon sin ye bi kiar neta. It's part of a job kom ong ban. Tapi gi Bruce jeni mana sab ki kentai kam tu dari permit dok sanggo ri dat yo kli sorom sangam tem nang. Teman gaji ga jubab yang pi man ha kam ke kentai mo pi am right pi jubab eta. Pi ga jing jubab yang pi happening ni te jing klam yang gi Bruce. Pi kam ke pajen. Pi ngaj pina. Untuk bon gi rip case, bon gi uja kami dapat call kita lah. Tok do in daw dress ki kentai. Te jo ong man ano man itu kintin en o man strong hai ha kentai na. Pi kamon pi ngaj mo gini. Man kentai un cenderang deserve ki equal pay. Who's your fashion icon? It's a secret. Can you tell me? Can you tell me why? No. Pring sampai pi baik suggestion hari ni episode ku nya pau khande. Yang ke neighborhood boys podcast. Niggas ngi yo iwan ragas hari ni set ke ngi hari ni podcast ke ngi the most viral person ke kentai go the viral hai ni kata to ga Miss Rimika Dkhar go ada yo bhi gitu gi viral videos yang ka giwa it's a secret but kacau pat la no te pajon nya gini ke podcast so nya tho bhi wele ong go yiti jubab kam tu ha tu ka Miss Meghalaya khnang ma phi la ilat bi ka Miss Church de vir kom yo sha tho bha bhi ka ye chung mut ong ka yi wele jubab ko ti por kam te ha gini ke podcast la yo prom ka bon ha gi leng chpang ha gi acting lines chpang ha gini gi Miss pageant gi live perform go gi job ko the bon bha gi job ko la gi subtitles gi workshop kala ada bon bha ta ya parom mile agni podcast yang i chpangi rights yang gi woman pa jegni podcast no stang ho kot bon bha inspiration yo phi naga Miss Rimika Sumer gawa dio ya Miss kamga Miss Lukha how arta apole nam tera pa wan la i parom yang i gi khna yang i wa ngau kon pha wa Rimika Dkhar pasang suk bah parom is phang bon gi liang bon gi topic de klami ma tadu am tadi pencrong de ria ya la ne podcast Yo, welcome to the neighborhood boys. Tut ke film no. Intimate view kira na itu no. Nag audition timid sa. Oh. Nag audition timid pe. Hag audition ang timid kingangal timid lagi, timid lagi. Ngau ba timid pe Islam you stop hai dei. Ketuk audition hewan chale audition ya ti por. Hitai ha Central Cafe. Hasilong. Iya itu coba mar besar betul ni. Oh, Central Cafe. Gitu kan ngut pi one audition ti por. Arpau arwaling amte hijan. Kawan? Arpau tam something. Arpau tam. Te medi bo audition MI one masuk berkat ti mai. Figure yang pi itu gamin dah, gam actress dah gamin. Aru joki. Arngut pi merek. Arngut pi tu waga Richwa. Kemarun ti por Kaman like supporting actress. Getuk film jo okay kan sengi sketch shoot biar. Kan benar dia orang benar. Ambai man regular but the 1 month. Te gini music on te lagi do vi sa. Te tangkal ada biga system complete. Ambai complete editing no. Tanggal duk ba ya lai be okay am tu. Dah. Bandang bai. Pigan ni internet pe pihak tu ga yang kita saya sab. Short film ada bon lah film tak? Okay. Ada bon him. Ambai pin ketut ke film jo okay start pi ho hai acting aje. Em cho short film le waga ko vi channel YouTube. Nete sedang ana interest ah. Mandap te you no ye ketu ga mai ketu attachment okay udah em audition terlain le no. Neng ke YouTube channel. Kemendakan production.
Mandakan kita itu. yang buat senang itu bagi no. Taga amai juk lagi music video ya kile. The first film short film to ngat boleh kai ki. Tengal ketet ke first time mut pencelur kai ngasa live cik mat. Oh nak kita start Ai kata start. Ki tum to kita mem lek comedy ki yang gi bang. Ki story time. Ki man sad story kam gitu Based cerita. on maybe macam ki I don't know. Then yeah. Taga Then man canggih. kaman pi yang supi comedy ma love story ma. Anga một bút sáng súc bây giờ một cái bọn tên học được khai tên học sáng sĩ nó Sama ada JPV ni negavi negavi genre sa hi. combination hi Combination man. combination hi was sáng súc tao này bah và cầm ông là lại comedy vậy lẽ một sáng man serious đi cái life lẽ thếแต่một combination tao sáng súc Man debo em lang mai bot. một thế Tapi man agani ka line acting man kaman poi bisket kini ka line acting an. Ki bele live nge kita ka line kam actress ah. Kita lek question pun ledi tangwa ipo lai le audition naga ni ke joki.com mem to lai bahaya nga kam ke living martial ongai nga mut kwa lai le audition to ongai nga wan ya nga hai tem tip thau ta lai ya ga sa mana poi hai te ongai nga du su by form lem pan da bai pi dep te perchang and then I hadien mana mi result mi expect to cha select Paman kam mun nga pun lok Oh pun lok pe. da te ongai nga but try be nong boy to tani na tani sket ga sa Tamun mana phone kia no tong gi mut cha selek pikam gambe nya terus. Mut yo keringet dengan ngai le. The phone ga martial le ongat ka ngal cha selek ya badan as supporting. Because kam tet se. Te em poi berkada ta ngamo maybe wo plan hu belai nga. Tang orang kena saya jo ben how acting am tu. Em gi dialog yang Dkhar kam tu jo ki dau thnampo pe kinas men semen. Jo boleh na kam kita mut boleh na orang kia ni. Tamun jo em berkada no ta wa dau yelam yang ngamu cha tu ro bentar saya ngadang mut boy ne be he ji mut ra. Te mana. Ma pia phi gini ka chok ke poi pia ka film chok ke man debo kam lai lang. Dia bom chok ke. Debo chok ke. Lai lang ka phi Lai lang gila ka. Dia bom joki se. Kau sa boy te mai tip gi boy tip gi wa mem one pi Dia bom joki. Dia bom joki ong oh ite. Debo tu de chok ke na. Kaman ge experience pi hagani ga wo rin ni ga wo ak wo no ro I hagani film joki. Amai to nga wa man go first film yung nga te you kam ong daman nga modern type mo te mem ti ba experience yung rim kam jai thmi ma jai tang iwe yo itu to mut wati ba to bha go mut bha go dogur kom ring dogur kom ak ye jo em ni na du arsin lesen ne bha du ki chim different lengths no ki type te plus ro to mut experience no to wa mut bha go ide lat u ti adap gi bro ne ba em por mi to klik mo te em je bru high temper te smart chit klik no yo ka yo kru be te tang mut ha ga i ji sikai wa to hey tu hab man lo le to man hai mu ke te to mi experience wa chemo kam tam mut ha ga film jo ki ngau ma do I kam chi kon chi pa jo me nyau ngau chrai ngala jo bin ma pan adio no tang adi en poi be I to he yo bai me ai mut ke tu le mut chema to experience wa to em maintain wat laki bro what the stranger man gi le mut em ti mi ya te mut ka tu man create ka kam go family te mut yo aga family wat yo na ga nit ka jo ki ta ka tet ka experience no te yul ti ch kmale kam gi te Phi hagani ka chok ke phi chistang kam ong chistang phi ka film industry nang phi yo phi man ka the one big film ba jang kiki ka nang shooting te kan ni ndale phi haga sai sab nta de kiki ka do la iki ani nang te em make difference yo phi her kom shooting le ne her kom direct ora anta mun man go simple da to garap ma no om te se karun na do kom rain na do gi editing everything te por sim man da haga short film man simple la rin we ka di wala smart de ba smart de ba mo di wisin te mo ye be open de le so sin haga chisni te yong ma ki wan to o la dam yo kam mo du jo pen de bu ga tu ga sin se la da bo shoot pause sin de le ba ju mo to yo perfect te ki short film de mo live ko kom tu te flow ai gong bai da bu sngi le da le sngi pen de bai ngam te se te kam yung film hen te la da bu le lam yo bang de le no te se Ta gini gilai lai direct atoma gini gilai miss lai pageant on kamon poi bhe gini wan ka pajan min to sedang na chinong hi
amai jo em show chenong tu em fit kian te igam ci chenong gendong ki di dagi tok di DJ ginu i digi ni live miss ki dancing competition bai sa de mai te ngadu dang kian mut jo lai hagi chat bai de mai te em hata ko visngi wa duna khna gi wa contest te ong gi mun ilem bin ho contest mun mi bai no mana de bai te perchang mu ti pon pu em idea panggil riam bai khat asnem a te pon and then le ba jo de em gini gi de he mo de em gi arhuli arso snem ong mai te tip chwa mi yo bun bru bun pa je advice te ye job tik nam job sa te oi to dang khian no tang wo mem expect yo miss photogenic o haite idi form pu em phone pu em num tip ka ma te post he sa maybe to tip ki post te yo changa and then gatu to mun motivate kai nga wo le chu chakman the next and mana po che juai te le do mistin juai hagatin mistin juai chemo to nga man average ba na woro gi pra le miss the day by day mut pat ba no po phone practice ba og te mai te le ro miss luka mana job og miss luka te em te confident nga on pia ngarang ye chu le chakman te sedang ga journey no le ag miss sa wile hagata por katu mistin ong pe kitin ya mistin joy wile senyau pe man average pe yabi mana perform mostly the ringi promong te yo opai ka work yo nga expression wala da perfect ka do perfect heriam le tamud ketega personality yo nga duna gate tamud pat yo yela dia tamud ong on pia to himut man average wo to em idea tamud myo e best no and then the practice by man gasngi ite to ong average to yo to dang duna ho but then em ba ga gate ga kam ong kita ga quality yo nga wo to yo improve yo la chkmat sa usnami je por contest pe gate araja arfo are aja apa ar te jingmut gi wada job ba chnong penyo gitu gi wa wale kam tu te sa mut mem experience mem nu tanang itu lai normal bai te man po ha juai te dangan no chemut haga misle habe mi rules gi regulation yang kita follow yo man perfect te sa hagani ge miss lukha da hausnam arajar arhole jope kajo common experience and pe to man kai what bai ong pe ni average Om pe mistin joy yo pe mistin joy nothing but that just experience okay just experience ma tene kata usnam om pe arajar arajar arpole job pe misluka hagite gisnam what did you improve gi degite gi wagi steps which impe hado dewam job pon pe rai kata nam korbe kata nam misluka ambai nekong to wa improve yo work yo nga ni ba ile chena wa to wa amai kalam pek adi wache mu klem seram to la ka chenrang especially shoulder yo nga temu de pa ya ledi compare gi model temu ti bo to itu jing duna temu mana la yo mana improve yo work mut kus de te confident on pia de improve go work temu de yo beat we ki contestant tang wa chwa luka de bon gi pajen de ble yo gi ken gi doi biang hadin ga mistin jowai de ha te sngi wan te phone ga wi perlo ka to ongai ka swe sangole uto ka bang man le miss jinglut le ai te la dam job tamut myo nong no te penyu jing lut tamut lut lut sa to ang ka suwi sang le we wa kam ong especially nga kap la skuro te kap mi ni tu ni no min self depends tamut hayang anong mana de me te ong nga le bai punchulur nga te lai tang mem plano yo job mana po chi tai mun one day I'm grooming yo tip sikwen nai baden po chi tai kena ada ready riam gi woro ngapun chi tai sedang usur sula ka second round ni to ga environment type and then kait pat slap chor pun chi tai the stick hasula sur ba woro jai yo best costume mo ketu mana yo best costume nang em te confident nga mut chena bo blai to kar gitu gi work hard with them mut chena bo po hanis gi mut e nga de lat wo to step out ate negate ga uncomfort zone yo nga wo to da perkat bo to maybe mut yo le chkman no and then mana dep aga answering round mana answering mut em te confident on pe ya mut kat ketu level you jubab tu penyo mdo dia tu mana job hote ke sni semen chong kedong ni ba mem supporter ka chola lem jo em supporter ate support ki ni yung baden jo em libot ki tengah semen bai te man mut confident ha wo to wa ile wo to ha kate ke sni nong manda em hi kate ke sni wo ong pi job pi tu nong na do first round do last round mut em bai te sni confident pi to biang ba proses life ite and then hado wo job ga mudo ora ga kate ke misluka sa ajar ke third edition number kala hampir gini ngana tiba hampir gini gila beauty pageant hampir happen lut naledi mo ikirim ke bet entok ke wada am tag fashion designer itu po chong agi show badan chai de na i be
Man hakam ha Miss Meghalaya on? Obviously ni. Ne awam teh. Ngajut ti am. Kawan ke jinglot average. Average te iwa kian do te omai chong hi pelut chong hi contest dan ngai jing cham yunga te average to chipa wajar. Ite to iwa kian do. Kendo. Ite iwa kian do. Ni ba do gi makeup artist le to cheshelong sa da gi makeup artist mut ye to lu budget to sanajar lan di suhajar. Ta chini cha juai te mut em gi ulai khat san spa arajar. Tang mut mana du an gi ulai bot cha show te mut de he gi nong ni ba bai gari dau khen gi. Te mut dur ko bai makeup artist habbo bai pi minimum to sanajar. Te gi dress gi nu pi ni ba sin da mi madan te hab chu te. Là đâm chui vì nè đâu ông gì lọc nông cái tay rem go to iriam go le để em chơi nông gì ma chu go tang một duna ga ga ni một cam te man gi nông tang một xin nami tang một hami be do ông perfect isa không te te i jing lu di ve do maybe yi ko man poli power jar la ni sem power jar la lu tang wa ngas sedang ado mi pa jen haga sedang ado join gi nang ha mistin to putip o mani chika poisa ngamu di yo banget thiet do te sedang ado kate mut ke price kali power jar nga ar power jar lu do te mudur vi expect ma di job ole power jar gondong nang te kate gondong penyu bai sa ami do itu mari ong trilok le lu de kan mun fu yo nang aja nga te mut kam te se te mut kan ni te mut tip ondong mani chong le rem le job le mut katu pelut te mut em ite im ha semen se te man abai habe me de plan bai kam te Man kata ong pi kata man include lang ka ba hab dup suron ong opsia ago bai sia ong kate yi lai jar ro ting ting kata ye ko la ja chong gi yi em ting ting te mut pan gi bai registration em bai grooming le pan gi Temu kata dah charge by charge nong plus sebagai gribi day by day every day. Kamu orang Miss Meghalaya ngabe nam dan ting cha la shumer itu. Tadi ke rapido by the bam by cispa even spotlight. Kawan sengi ngaju yo ba man chwau po gitu ke main event. Chwau po itu ke sengi man main. Kawan sengi am kampi practice am kampi rehearse no. Kawan sengi cimpor kan to. Em give chim chip chi tiao em give chim chip house ni. Citiao chipau sengi. Citiao le ni chipau sengi. Man kata yo Hagate to mudi pagi ye ga discipline yang pi. Woro ijai judge ki day by day sa. Temud at the end temud. Yo pagi go won wa you deserve ki wo po chikmate. Kamu minta discipline temo kadi belele. Temud hagate de yo bagi base pi yo gi pai man kasi. Ombet naduk kita rehearse naduk kita por practice pi pagi score yang pe. Pagi. Yo pagi kita performance ki yang pe. Am chong do hu to final day. Kamu anggi a queen should look like a queen from the day one. Kamu tahu kamu ang mudur nado sedang yo kamu tu aku berusaha dem te you expect aku tahu kata sengi dan video crown nang. Te man become a queen itu sedang. Te itu por practice pi jubab ukulam la. Amigi question session ni. DM session ni dibu di bentar bagi sa. Tangom tok gi jok ko to final round na nong. Kata tu ke practice yo pagi kawan ye kata ke brain mu response sendet sa. Yes. Mo random topic kam te sa. Ngaju kali ba ni jo na ba al em gitu gi wo so yang gi pageant gi. Man my worst experience. Ba mana po gi mana ni live pageant lai gi nong am tip sab de menu sia gi menu gi nong te ngagam host man ngaju host gi music ka jo host gi ruwa gi teman tiba tu artis sedabu terbiang do kula mato tengah gini la pajan gawi gam hasom hatut ke luka tidak lagi gam tun lalu gi bro mana lalu gi bro ngau ada biang mi dah jong station thank you so much for gedula to ground no ye poi gana den bro ke konsumi de por we know the pot sekali pot le no chip pa chedin peluriwan kan ada so sekali mai menu siap menu mi pi nong man hasa bagi man pe hewon siap no mi dia yang tho man kawan cimpor gi pi rehearse le itu man perfect itu itu kita hampir koran ni kami ni. Ada bunsin mud gi host nong, haga final rehearsal itu OM gi, haga final rehearsal tu man ngakam ga final day te, mud yo gitu gi host le, yo pagi kaman gi sequence ni, hewan tu aku hewan tu le full rehearsal be, yo le man ngam te ong. Memang le rehearsal. Memang le rehearsal. Le yo tu rumah ni gi. Tadi boneri tu nanti, borlek ke kali kami na, le kali kami na kali gi. Lek kam tu naman te por expect ko umay na. Itu yo ulay may na tengah di por lek kam tu na.
Gila calek gitu. Gila lagi kali nak bagai dipor mnaden. Gila dipor music lekut bro dapat jaga. Dia perkara. Oh, sekarang mic dah. Mic no. Kamu dah tu beli mic lah. Okey. Tetap bagai tegas. Ya tahu emosi gue sebenarnya tapi biasa aku main. Just ngasuhan no dipor. Tapi rem kali dipor ti barem nang halan. Dia boy nang halan. Ado kan ilang serem. Oke ini bro lah ya. Sukar karena dah. Ngai ti dau Marcin ong khud ki bro ngau lai host lai nong kali chagi em nisam em na. Ong gi em nong tekir gitu. Ketang baga baga komedi. Oh na berkata na. Tak berkata. Kam tu mana kali singgeli bimang. Gitu juga mana itu dari rehearsal pergi mama itu juga man the prepare sa jingkeli ma on the spot ma tu jingkeli. On the spot bah itu. Man you keli one jingkeli pim and prepare mami. And then tanyong mostly pageantry dah. Imjo emu practice itu agi normal question. Practice ba itu agi knowledge ba ki kamong general knowledge ki man relate mo wagin any case ujia reason di kam tu. Tang woman and then tanyong pun le amun mem accept you bato. How simple the question is. Tang man mem prepare pinang biar knowledge deh. Temu tu amju expect you point simple dong. Mana prepare dia Teman prepare pi dia man normal por kata dia. Kama exam baik take. Mudong skip ka ni syllabus start dengan ibu ni you important. Mud kelar kam teh take ne. Temu ting gini ki contestant mem jubab ki direct yipan kita gi judge tang woman deman pi confident ni tu like you point be bisa. Even if to match ko le tang wa chong confident mukamon yi pi adab baik teh. Kam teh sa. Relate wa kata fi ngaco kwa tip man bon gini ki competition nong mana le competition one dah have practice le have le one practice nong te kam pi la beauty pageant son pi gi commitments kyong pi gi happy practice gi happy le man gi have committee what pi itu kam gi lai chim duk pi mom gi man Pam gidi diet. Hidup tiap dok dem boy em gini kita cara. Tele chonggi nagi model hi. Nga kami nga le diet bro ejek teh. Nga man normal kam wa MVP kam teh imo. Kai tiap bang maju hi. Jit bang le se nga bam ba kelum sa se sengai sti ne ba kam jo. Tele commitment ni kelam pi to practice ba ile ma practice imun. Lo kam player ball u hap kai tiap dong step by nong. Yo practice yo em te stamina. Ijo ile hap em nga te stamina mut. Kamon balance hawo posi, kamon balance hawo walk Mho shake regi kiti ko wis lem ho move regi mut hap em di timing ba yo yang bit te waga music mana walk na hapni to ba yi de te mana kelamile mana juba bigam tu mostly hap practice pa hit mun mana khai me khai mom em atragi mom em te le dem em miat mana khai le hap perchang ba yi yo gi bruto miat ha se mudai ba yo gi expression yung imut ongi mut cham go mana cham bi temut embe te ham sen gi bruto gati daw po ga chikmat nong yubi temut practice ba temut concentrate gam te wan mut nado ga work hado ga answering round hado gite ga main gi yung pito ha polish ba iga boto ye hagan no banta ye u hab le ga jingali mo le jem mo ye u hab te hab man prepare ba Ketut ujian ni udah ketut viral bagai yang pe ayu yang million kata ketut keli ketut ga yang Miss Meghalaya ketut nong ketut jingkeli itu ong pe who's your fashion icon tapi it's a secret itu por what you am mind yang pe por first of all nong la reklami kete mana pait PT video tesnya ba inang ong gatu mam who is your fashion icon and why tang mana yin video stage mana kali ga pinang ikwa to ini ba ada mo pis nong te sejrong memory man clear kete ga min to ngawa am te gor contestant le kam te memory clear to ni ba le da mo pis te ni tai ni tang mana po video ta da record pi tamo deman ga clear go voice nong te plus
Second one to you pi mem ongo beli mo to bekala ko kale ngale mem bekala tangwa miscommunication. You pi mostly manalai bajan pi kom tu te ki ja chachwa kuli jingli jo interaction question. Mo jo ong inong tu I really like your gown. The ye ong thank you mom and kom tu jo no. Te ngale mood try go break ka nervousness yung mood ong boy wa mood interaction go ngate. Mana de mi te to ongat go nga I really like your gown. Who's your fashion icon and why? Temut ngau mem kwa ano reveal ka kate ni ba ngau to Kenya to interaction question I don't want to reveal it, that's why it's a secret no. But then mana de mi te to ong it's so sad na nong okay I got my answer to ongat going but that was my actual question. Yo krengiat madi yo video ro emi benta iwa yo show ko ngale. Mana yo show ko hated por yo show ko ta tu go judge mood igo kelib yang sachisin but then gamai de him go host kan ketiya. Te mana yogi te mun ebek ulai be chiki next contestant. Next yi jangan nervous ha, do te confident na te. Kamu ngak yin, ja overam de am chua. Man de mi te boro gi paj ba le yo kerniat gi boro agi mut kelijing limut. Ile cha ga tai mut ile gibab kam telani yi yo ga abu most ong gi yo ga ga chukli. Msia tu ile. Te yi ile jubab ko kam te mut question one sa. Te gitu yo chong gi guess kaman em gi wati mid amai kam gitu gi amai gitu gi Miss Meghalaya on snem to chong gi kama do. Face ceki ongo sang bahasa de request gi judge ongo yang kelijing keliki nga say sen de ya mi asa de mi kwat ajo kia de yang keliki any type of question ngau jubab ba yo wo to le ngati bo ye o jubab ta sa miscommunication ta no ta ongat khud ra tu host ta ongat ika ongo sang bahasa ong ye ki yo kelibi ta ongat tu host mut ngam embor no ta onga at least onga yo ta host wi ta mut yo kli mana de boro ta lai ong goi o ta ongat tu host ye gitu gi judge ngi mut dang em chu dang sa mut kam te sa keli o de yong pareng mut dang em chu dang sa to ongat utu usar na nagalan to judge ongat we want to give a second chance for contestant number 17 de kelit ki ngai ti jingli la de yo alat pi you advice pi yagi minister yung Meghalaya temut kemen ha ti por mut on God's plan ni ba mana jia kami tu case I don't think so to daw yo alat te sen ha tu ski mut na clear ke jat kerbeo to ngoi one mistake at there temut pulat ke ngaca din nong te embha o to wa mti wa boy one blind sendiri ule te chance biang yang de kali ngai te jubba wa and then ketu ke jingli make ngau point of 5 mut made sa tu o ga te jingli fashion icon go maybe point of 5 because la the answer la it won't be a strong answer te kadwa in gi pang advice yong gi politician type tambah ngarap plia open house pang te that's make me to reach top 5 wa emat tu usar temut madi bon hagi wa ongon to wa ongo I don't really like your gown nete daw jan ter jubab kam te badan to gate wa to ketu to miscommunication he mte chakale memblim changale memblim ketu sa asawa yes yang tu bakala kam man bru tadang chewon gi ga man perfect msa du jing bakala ni wan you clarify that kam nong ongo I don't really like your gown I really like your gown nong di bedo perlu man ongo I really like your gown to I don't naba how can judge ta menurut man li kam te man dat kam te man penhap penakah cara penhap tem amai tangwa to be honest here nong ipor yin jong stage ngal kam te isnyao se I don't really like your gown tangwa even if le suppose le ong makna kam te le nong nga intention yung ngam wajiba kam tum to bhai te nga wa to ong interaction question mtem pere te le da light lem light le ni bhai ite chong sabi kup yung nga chong comfortable mo tangwa memang gapli I don't really I like if say like a judgment gate kala sang thu bai ganong lada if someone say mut kam te ongi te mut ka won nang man down itu tang memang kam te sa ongo I really like your gown ni sa ongo lera pet pi hagutu ka didi darshan punyoi ka nang tu full ba jong tu hagutu snya thu ba ongo judge I really like your gown na taman pet mi hagi reels nong snya kam ongo judge I don't really like your gown sa ai te jom em sing sang thu ibakla gi bro tangi bro ro blame ba gitu oh tahu ongo tu judge kam tu ite te okay perfect answer for I don't really like it's a secret it's a perfect answer but then to gate to ngau berkat interaction gate okay let's not reveal the fashion icon come on you piga ganit ko GIP mo come on baga viral sensation ne ba diom million views 3 million to de do Meghalaya pa all nga ang boy chabar yung India la embo pa yo comment section gi mo piga mon pa piga gani as a blessing ma as a curse ma sedang ada kau YouTube video sedang
it's make me half alive, half dead. Wato ile nong viral ko hate kedur wato man negatif ada. Te yam yo asni yam ban kanai pi mut emotional ha te por tem gilo ko ong ngam mut take this as kamo ong pite ke golden opportunities nong man emotional katele. Wato ile nong mo you be mut everyone want to get viral there, but then not in that intention. Mut Di satu pun tak. Sorry. Orang man emotional lagi. Tapi ya mo asni mut uto yo piwa mut isnya ngamut ong boy dang plambing kiprung ada. Mana dia mite MG phone nga na Manipur na Vietnam ni tay na Mizoram onggi mut waroi mut we like you. You so happy. You are a secret girl for us, you know? And that's mut man ian ka nga ka positive vibe te. Ongon fiya, dasdang gibro nga mo ya, dasdang nga tipmet. Tem gibro na nila mut ongan nga, "Myubi, people are fighting for you there in the comment." Mut uyu bro bertai o ye chok gibro. Mut kam te without knowing mut mem tip ki bertai nong. To comment bi ye chok gibro te comment. Dasdang ano pai comment de positive mindset an. Sedang ano rokai. Ongon pa ya ye chok berubah. Mut ngawa gain mut man popularity ni gain oh ini mut and people like they are fighting for me mut ites sedang ano yo positive vibe mete nang mut mut hakun bon nang sedang kat emu berulek pai choy you see ta to you bah you one do ha intention yung ito you see but especially senang kedong gawi yi comment yo anaki wah sebai live score go beat sang ko tangkai dalam tip ko jawab ite tahu yo anaki ite tik kena 100% tahu to mindset yang cegini ngi bro gi wada cian mud ongan gi u kalambeng tahu be ni bah garu de wara pertai tip kata nangate tegate to intention mud perkara ite tas yang si de me te tang wah yung mem penyu ki to yang si sa penyu ata wato ile nganang mud penengai nga la define ta I'm a strong girl. To nganong ju em penyoy kita to self corner yung tang mana jia kamu ni case nang wato ju jia te ju jia kamu ni First time jia ko to ju jia gere to ju em here expect ka wo jia go hagani ke dur de kai ni jai tang wa hadu ko nai da maybe you plan you blai kamong ju kwa ga nga ju kwa ba o enter into film industries no they hopefully maybe somebody will call me because of this. Depte tipinong iyi pasti do regret agate nong wato wa like text segi gitu gi ambak gitu gi post negative comments iki post negative gitu gi post ka tu video text segi data ong iki mon it is not right for you nong o expose biga mut kanu nu brule claim depan permission ta regret ana kate mun ana salah yang mutiara item nga situ Neba nong first time dan nong gitu Instagram mo te followers danggo ko. Nagutu wat kawan followers pe. Ambai naga lepau te ku nga te lepu ambai ya yung one day chispa follower de poi bai. Te mudur pikat tu dang sunscreen rusni nong. Te le sunscreen rusni te put nyau spa praspa ngodi ke follower poi de. Ngot pi. Tese. Stang bro with bed progressing. Ambai plus the tip chaga show you so. Te mut gitu giwa gu wichni ngale one baik kita one comment baik gitu yo suk pia comment like lah jadi ra ong pia mut wat lar kamu ong gitu mut udin wa sai so to ro tengon mu no temut nga so to di sai so kate gitu to no tengon mu temut ngale ong to welcome baik jadi ong let it be ngale live ba when you follow yo pa jano ye yo na ma din ki mo ngam tai nga na upai ti video nga itu por wa yo na kong do yo viral ti video ma nga perkara semen ongo chen ni bro memut ko jubab kan te kamut ko chen uklam ngende gi judge na nga kan te semua jan uklam ngende makam onget ki interact na jan uklam ngende na ba chena bener kom klam la it's not serious na no tengah ngamur kam te man de bisa man ni jing mudur yo nga sa teman kenan film tu man penci pi jing sikit teman gini bro pen viral gini video pi they bring motivation in your life sa katanya ni wala kamu nggak fitur nebo yo pi persiap film industry itu cuma getu ibu sifatnya getu common sense apply itu common sense like
giburu gum common sense gum siang tho i go. Toi. Ne ba i marsin pe gam tu nga madam bi betai nga siang tho ho. Marsin pe atu video siang tho to interaktif pe. Man miscommunicate itu. Ne ba i le jo ambai gam tu jo lai ho chui start lagi. My question to you. Kam ta jo start gi judge kam ta. Tam itu man kami I really like you kam kan kam ta. Teman siang tho ro itu okay miscommunicate itu ta. Kam tu ne ba kam gi ni gi American kini gi American Got Talent gi chua sedang gi perform chua yang interact lagi so that you pun cool down gi the participant you pun cool down lagi the test and you confident lagi teman ngal siang tho dah itu to wa tu mai siang tho dah itu to interact lagi teman nga itu nga gowi ong nga marsin you pino nga mem dik pe yo to wa nga semen mo semen nga man passive man ngam ni ta tapi apa ba auto in a positive way ta pe okay opportunity pizza tip gi buru pizza wailat nagani man bun gi buru daw tip ta pit le pe gi negative pit pe gi positive la tangwa bun gi buru tip ban ta nagani man kam ong hey look at me kam ta nga de ho pinong de hok de buram mi gitu gi ne ba i me follow gi gini gi Miss Pageant ne ba hai por ho sa honestly MP ni lo khana ba jing sekian memory rap follow memory rap page memory rap tip gi wo job ite Miss Meghalaya memory tip ong ba hai ni ba reveal ga te secret ni ngaban gitu nong job nong kong ngam tip ba you job hai tip ba ambai gitu gi wa ba maya gi wa follow Miss Pageant min Deu buro miki man kitip higi man mem aware yi kita ta mem rapai kita ta man I pen no ni william otawa I gate tu Miss Meghalaya chubo lorong gi gayi ga memorable moment gayi ga moment go ko mo pe ga Miss Meghalaya 2024 topi Ini toi. Onde ko mo dia topi ko mo teman kata to opportunities nga yo man golden opportunity to comment to di yang to di ni Meghalaya ngayo kan iba di memes da chnagi bro man da chna no ge heti dur man anything wakal anything wakal ligi tu it's a secret chnawi ke Ya kampong ni step la em gi bru gi send with send gi reels phone de yong ai ga voice em gi actress temut angat phone ada cayung ong kan moi pi jo pai meme sai wo bakalagi VV contestant I never expected to ngai pa jagate mud de la di mande pa ter khai ro to mud pun ngai yo pa te we kam ong ngale man kam go influencer no mud jo ko ong yu chna video yo viral lo baten gani mem chna ga tang prajia yo mem expect ga mem expect ga no dep mai te we wanong hadina dep ko show woro kam on lai jar luti một khai thia the next routine da go vinong mem po berkat o to o biarang em kai ni le em cái plan ne cái plan ja ba kama di verte yogi and then kam ong te kam ong ki blessing ate nei tu mo we chwa thia nong dapat yo itu be ngar ngal dapat yo te comment ku de hapai no new comment ka man di ka tem ngam te se tem se em new comment wi le kam ong na international hi ong mut you don't know for now she is the winner because we recognize kiyaka we don't know who is the winner kam ong pi he the first runner up he the second runner up we know only her she is a star now deki kita temu itu lenong man ga on top te peman ha ga at least I'm something now man topic ate on social media itu ngal em itu em tip ga yong yi gitu ga pageant ma tip ga yi gitu em kali jing kali yo kali judge te kali te judge yo to contestant to ga kantai tong kom I really like your question thank you so much mari lat gatam ate mo em intele hai wonten international la manong ga contestant ong te I really like your question na I really like your question thank you so much te em itu vile ka binte no dep gi mut kli jingli gi ka mut yo frame jingli ga chpanga issue yang ga social no tu jia ongat go see you next time thank you ante mo em poni kita ya maranga malano ngam tu coba kita lam na kong trans de emi gitu gi em tu Thomas John la manir se ye paisa mar tu lai tibi yang Mr Thomas John na tibi gitu lagi
tu monitor kemanjai tu Monitor money work terkaya bro itu. Bisa yo gitu lah. Lama kala itu nong hakiang lama kala. Kiang nama Hakiang ipor Miss and Master Fresher ki. Oh, Em view contestant saya ngamte isa ongu. Wato ongu mut em question ya ongu you choose fame mo money mo tau ngadu money walk money talk take money so choose. Mo something ngamte te. By the way, congratulations mo yung tugaw yo fika Miss Talented no, yung subtitle. The happy por crown if as Miss Talented yung subtitle man, how do you feel? Kaman dingas niya man gat sing perkat ang itu por. Amai to last year kami ajar puli yo Miss Congeniality you know. De mo yo aga sport amai to. Deserve hi to yo kamong every year change to mo. Tang mut ngai ngam em expect to yo Miss Talented. Mana yo Miss Talented nong temut snyao oh bia I'm the talented one from all the contestant. Temut iwan de kwa te. Talent de penyo de start ha nong de talent ba. Temut snyao kam de man nong job hi itu le. Mulai I don't care now. Cakman care dia jadi care dia ngayong ngai berkata kat ke talented yo odeng nong. We de Meghalaya te. Kamong yu mi itu le kamong giwa da pro ha ta giwa da top ha gitu. Temut kat de te yo pangsian odeng de pinyo de da hoi ka se. Ketu Miss Meghalaya man gi garo ni le oro participate. All by no ro by po state yung event. Taga pageant to pageant wa do Meghalaya to Miss Meghalaya. Miss Meghalaya. Ni ba ka state to no. Kanwood ki contestant. Ci kat amai nang stang arpuan ngudi te damno kita na iskat kending ngud. Kending ngud. Kat kending ngudi. Man kamun ga proses magi kriteria wo yo cha select wo participate Miss Meghalaya. This year te ga each limit le memgo ga height le memgo to ni ba yo representing a universe. Te sa se personality yung pi ga communication skill pi and go walk yung pi. Gete. Te kiwa cha select itu penyu gitu em baik ro aja. Teman man gitu giwa man cha select ini Miss Meghalaya, go job Miss Meghalaya. Yo representing Meghalaya Miss Universe. Ga winner yo go lai Miss Universe. Gitu ki first runner up second runner up yo represent haga ya state yung iha Northeast Miss Northeast. Go daw ji. Man haga Miss Universe man. Go winner go yo Miss Universe India se. Mud lai kun go haga India dete go job naite yo on outside international se. Mud yo kata kun India ta. India ye kini ya kata ga Miss Universe India yo ya represent ga India one outside. Temut kata temut ke state chwa se. Kata man you kun gurok the state nang kata Miss Universe. Universe. Gurok state India. Yo kun gi kata title dia te yo la represent ga India. Ate ma bang kata gayi. Kawan tulisan ini Miss Nasional. Boncet hanggis. Boncet lagi kam gibru hi bon kon bon kti bon su sumia suk sau kam te hi pajan le. Boncet kata. Tetesnya pi up. Ka ginin gi wala gan kam ga Irene yo pi ka le Miss Grand gana. Teka ga tu che international. Ka Miss Grand on le lai ga go wi gluti. Te femina Miss India le man de femina Miss India bi le go wi gluti mo de embe gi jar gitanan. Jar mo jar ga kor jari gluti se. Kam te man go ju pajan la bon chaj bago. Man gini Miss Grand kamu kam Miss Grand tadi di am audition ni Miss Grand India no. Daga Miss Grand India temu daga state winner kat kiwa mana audition daw jit kita. Temu kam ga Irene ika cha jit uga tanwi. Temu la represent gi TTM gitu gi title job ki kamu Miss Cosmo, Miss Tourism, Miss Grand. Temu ke Miss Grand India la le go Miss Grand International se. Daga Miss Tourism le tourism tang international wilayah kun go. Miss Cosmo la daga wi. Makam te jai digi kon kiti be gitar ter. Mun kut de em ba ke journey ta. Hampir bon step lagi bang. Bon lagi. Te kampi ko aku li ni vi ma jingali. Man no vro ini ki competition ki bada live he. Yung Lukha festival gi bada bon jat ma ko Miss Shillong Miss Meghalaya itu da live nang. Gaji ga man go open pair pi no vro itu gi perform ko snya wi pi sa go pair pi no vro itu performance. Itu contestant em itu. Open pair nga. Open pair do nga nong emile jai. Nong nong nga em ngatakan nut bichni. Nga to mana em ho itu nong nga man friendly ba no ro mo tangheng wa da nga kam ga pari rabai kam ong yu ong nga la ba itu ngam te mano ngam ju ong ga ti to nei te I don't know mulam man go ngapot udo wom klam le pen klam o itu te ngam te mano no iwa aron to wa
woman to wa chep to nga man go bru lasben man struggle itel man go penper ha ganya ladu lo yo lenga semen ati bate te man penper go mun mem man kam ki to bosin man mi bis platform he I family to the live gi man backbone gi pi no te I wali to wa peman ngai ngau different to nga man na mi ajong stage ngam em perkhat o wa ngo yetam gi nga lani yetam gi nga ngo to le kami wi yo I was nyau yo ite le o te sa so unong bicara dan yupai yo mom ye te wanga kresta mo ye nga wale bah ngai kete tak pemaning ho per naki advice te memi ijali jasu tam ye bam no itu esa man gini ki pajan gini ki mis man kayiga man ambai ko ki pai ba la boy let's see boy yo man same gini pi ma man kayiga ga opportunity lengba wale gini ki Miss Pajan. Sang to paisa cash prize yo api. Nalor gini gidi opportunity gidi ki lat. Ang bai bunjat hagi gilat chong ipen MK migi ta kami baca monga mon to lang yo kam ong bisnya bai ba. Nekong to platform gai. Platform gai do wom chelur le da chelur. De wom biang communication skill le biang communication skill lu mana yo training hui tu no. De me te go aran mut yo wa te platform mo yin mut yo create awareness mun nei tu le mun ega te tanat te go yi pi o ya kre kam mun chibon gi wo per gini gi member no ki upai chapang ko ga kia chapang gi kejut chapang woro jate gi relate ye environment te I wa arwan to em gi buru pa giga kam ga platform bo create pi career yong pi kam ngale pa ji o kam ni bai le lai pa jan bi man ga modeling to it's very near to industry film. Near ga modeling or acting similar ga in front of camera bai. Te mur ga te le mun ye ga o e career pi kamong ye ga jak po pi le tip ga open cam ga te group kom. Wele na ba ga nong job mostly ye ga man brand ambassador. Man brand ambassador pi em jeg company nong di yong pi bai kamong ju pi wa poster gi. Te man brand ambassador pi kad em gi attachment to the pi ba kut ki. Te ga tu le da man go ga part time da man ki ga te. And then mut Iwali want to wa yo pite ulai outside kam ong dewa yarap ke state opi yo represent pi ke state yong pi temu exploring the world plus lali make proud pi ke state yong pi third the ending pi aku jo kedur and yo an pi we maro pi ke lifestyle dago pi kwa pi kam ong everyone wanna need lifestyle no temu ke tu le ba kon pajan ta kita wa opportunity se go pi kat ni wat gayi ga goal ga yang pi any miss kita ke platform go kwa pi participate pa kwa pi chimenta amai ko chahe tumpun non ni ba per ma ko pila hoy ba ko dang ji le betan no tap kat ke goal yang ato next year daw live yang Miss Meghalaya wa to le kwa sangob job yo le kat Miss Universe ngale wa kwa mem kwa akut ke ngado hini de mem ko ada bona gi brugi wa le Miss le pajen mun manam job ki hierat ki mun mem di try de ngam ko manam tenga ko try be live one day mun I believe to mun gi ba te wado poi a chabar wele ko ai te woro to man poi chabar daw yo gilat u bon jai ne ba do ni chonga pun state mi or yo gilat nong gawon ngoti bo thu kre gawon yi te ite ko yo mun yo psia aga Miss Universe nete yo mut psia aga film industries to man ko kut man address man po stadium ye mut yo bang lai ga yo gru ak film ko mai diong lang diong kloro ki yo dam ga gate kamong film le ko money le ko I chai dikhia le ko tamo temut ha gate de ite temut gate to go gol yo ngan that's why to mut man near bahau pajan okay oba bigata acting pajan kayi ga jp anyone myo je penar okay tala acting pageant for now the pageant tong all mai ga goal yung pi ko kwat pi naga pageant to sa acting ile o ta ong pi acting o pageant e ga acting ong pi tum jet nong wi ta jet ba o pageant to ngati bo to la jiao success ha ga pageant klempep to khut be gi nga chu ta ga acting tala lai na ga acting dapep ba me mo khut nga chu pageant to mi ma chu ta mur ga step to naga modeling cha ga acting o miet ko Tete dah pun gi actress lagi modeling ni. Tapi kata man live ke science yo bila commerce lah. Yo bila arts lah. Mudia scope cai tu. Bila arts film yo bila science. Dengan science man yo na. Itu se. Lai step by step. Amat la ada kata we utau ye ko chna bon we. Ku ode nda bon tenat teh.
Mbien ala do de nyu ba kam de kwai ko ala kam de se ubun tanat bun ni yo sai bo ri so nong khai bo thiang lại em chao lại một thằng lại em thế yo bo mat ro yo mat black na le jir pise de jingkili of pageant mo okay pageant okay man pageant desang tho ga ta kun gi wood na acting ta na một use ga brain that's why I choose pageant the through pageant I can make so many way am thế itu saja ada itu kalau pageant mari chundang le em ya di live pageant em gi master ko chạy ko scare ta nei thu le ye bi kam tu yo jir decide gi winner dan ga winner hai gi di pagi communication skills personality yi di pagi haga tu amo last question pa haga top 5 the constraint bagi answer mo you am ga ta ga brain you answer the and plus overall dapat bagi performance pinu sedang kamong you poi ga top 5 to da biang lut I jing le ro they will decide and gi ga winneran itu nda chong gi hagi tu gi answer yang pi I jawab pi te kaman jawab pi te the base no ga start yang pi amtesa ite ta ongi beauty with brain at the end dalam academy le tamun habe mi ka brain lam tip jawab ta man yom chap ila no ko di madi mi ka do mi le top ka do top le lam tip jawab ta ko di cuba igi hai un hai gite chong gi pageant em gi high criteria kam ngani ka femina miss india pa gi ki him gi 5.3 chen no te em de em em chim kam miss universe em chim gi man le tibian la hoi la chong la hoi sai no hai thằng ayo bon gi model gu chong man ma bon gi chong man ta kam phila chong gi da no tas yen kaman kal khot ngar nya hey kwa ha ku li fi ni vi jing li fi yo bru de ku li perfect la na fi te se jing li yo fi I gi bru si sini ma shilong ma woro rang si sini woro hi mong hai won ba gi adap ye gini gi kinthai mo gi wa sapsula pmi do nongแต่yo pi kam pi won gi modeling bon sin yi vi kier na ta hab ba nong ne ba modeling da nong it's part of a job kom ong banแต่yo pi gi bru won je ni man wo jo snya ga ne chko rang I ne gi we he la mo man sap ki kin thai kam tu ri pen mi do sang go ri de yo kli sorom sang am tem na nong man gi ji ga go jubab yang pi man ha kam pi kam ga kan thai mo pi am right pi jubab ye ta pi ga jing jubab yang pi happening ni te jing klam yang gi bru sa wai nukong nang chap to kamu ong gi ong te la daria mi de shula lai rep la chumani le mi hab no la lai rep de shula la chumani le mi hab ta ka ju hi la da lai chaluti de plai do do o klami tang hab em gru kom hewon plai do hewon top do gatew ong cha mun I bai ba hi ha modeling mye ong lai modeling lai de kerja kam ong go fashion te dasnya bine kitin fashion de kam ong gi wara ka tu fashion le gi international de nei tai mi ka to nong mto ong but taneng hei tu ta hab ye chu se hawa yo ka lat yu chu tangwa em hi gi pat ha gi pa jan le jo em pen vier gi ga to ga kan gi traditional raw ga tu to wa dang preserve ba gi ga em meling gi tri nong te mut mo jo chan gi wa to wa mut ye tet wa bona gi wa he kam tam mut ong gi mut I dustur ti yong I jai ong mai na Meghalaya mun em gata mem tho gi to wa hapla I gata do gata nu ma tangwa gani pa jan wan to klempep to dara be na bar mcheni te kita gi na bar ki le kam ong ule ra gi yo promote gi yong ki te mana promote gi elat gi I we penyoy gi traditional yong I wa gi yong ki te mun gatu yo man ga complete show yo man ga to go fashion tenga mud o gawi akun tui ki wata la dapat pi haga duru bah sudah la dapat pi duru wasi te de wasi bai em gi bah am te sa teman yo pi mo kam ham ma kam ha fashion kam tu ang pi man to nong te bon sin on campaign gi model haga photo shoot la bon sin photo shoot than gi ha be dream ngam gi tu gi jan nong te man amoi go man public bah teman ko photo shoot hi wasa wo yo hi wat ki bro na pha kam tu ka pageant ni gini live modeling than bon sen chium job na than pelam pa chi kita nang ha photo shoot man that kam ong son public ban te we le nga wa kli te la to wa dang nit wa dem pra I am gi perlok yo club man ong gi man de man penjodo ore la yo ma yo yin man ngai perkara semen man ong em kelaman teman perkara semen man is their job teman it's part of their job teman Iwo criticize them how no criticize gi bro the regarding the pang photo shoot no kamong ile to kwa ite ta sabi kamong em rules de
lada mundur dress code ki yo sabi beach type hap sabi nong mia hap te mudu lada break ya tu ga dress code kita we are out of competition ket mud ile emiga kate kam ongi yon khar tip ga kulam te majburi ta kam ongi yang penar nei tipat Om sa dong. Om sa. Tapi le sa ite. Hasab jubor. Hasab jubor im to ong ile. Ko abai u plek do. Ile uncomfortable bai. Mana chando nang hitu hidur to ada editing ge. Temu demiat bai. Mte MP te uncomfortable. Yo dam uncomfortable mu dei do te u plek cebar. Mai kan puman pereng kan. Ado ko te bai mu di bai kata. Embe gi bro adu kata le. Gitu gi bayo pigi wa over plek do. Gitu le memang man comfortable ngen not o garanti ite. Em bai gi wadu ki pechna cepet wada duk live washroom pechna gitu ni tai wa tengi la itu ni tai no. To ile gitu wampu em suit go ki to ki memang pereng gi. Wala den kenai kat walai le. Wadang em baik kata ke mesin to ana ini hita. Iu mjo usap indong tem to ayo. Apa Tak. Majburi to. Majburi sa. Tetap haga. Saya bian juga lima. Live juga lima. Per tat. Saya bian sih mana kuat aku lima dah pak. Nado ni reklam pang pageant, pang acting, pang ini nong. Tak kuat nak aku lipi man. What is man? In your free time pi hepor wat chong apiam tu free time pi man gi hobbies yang pi sang suk abi le. Amai gimi gi hobbies yang to sang suk do to chat tang kidao chat sa. Em tin that ye nya ga mat gi le chat ga ti ikrum em tin gi pai temu yo stia gi no. Plus to kidao ke game nga. Kidao ke free fire ke gitu gi PUBG tu. Temu hete to por ba. Kende ba jom tu we man kau senrang man kende yo to le no man wagit khar bai yo thunam bai ni tu de me te tu nang sniaw emo chagawi per thala de stress le mud yo lok au pelaj itu mudur am den charai da utau khar sa tu o charai yang penarang mud yo pen her jaro o ta temun Klapsi pi mem. Mem klapsi dai em tang pen her jar da yo wi mai o no han tu film sa tu yo thunam temut ketu la no am dei te mud ye ha pen ver stress nga de pa reels scroll lagi reels ki bro and then plus chnar sa yang ngai de me te de we unya ro nga klan uny ba te dang yulen nga bon ha bro nga kati diong ka thai lo uny sang go tang le ka man ha ko mesin yo ngam hun go chong yung te kwa bai go lai lai yo li pa yu ji ya yu le yi ni mo thap explore no la dam uny bi ta kat te kam ivan kam thai mare man em kon em go rim den chon du yo ka uny ko dei chat ja jora no yung Temun cim kani opportunity I mut unya dari kom se. Tapang unya hada kedur wow caklam. Kamong hap em bisa ke limit, jar ke limit. Kamong ke limit yang cerang kam tu ke limit yang ketai kam tu se. Deh itu free time tu itu le. Ambai igi senrang le iler unya le cak mai ukuri maden. Deh cak mai se. Permission kata. Tapi aku lipi man. What does man de yima giga ke fashion pe? What does fashion means to you? Okay, fashion according to me, it's not about just having a good designer wear. To ite, sino ang fashion to gumin to owan hanga to you look good with comfortable. Look good with comfortable. Ke design yung wato sino ang fashion to ke design yung wapaman comfortable wapaman ngai wato was nyaw miat we was nyaw man unique ta sino man comfortable bi nga ang ba to man unique pi ladam man comfortable bi tem em sap ta fashion ta kate jingmut ga fashion according to me is like design with comfortable or whatever you are wearing beautiful and comfortable kate jingmut fashion according to me pi kam ke pageant ini raman serius ni jing kelima mi pikam ke pajan pingat pina otok bon girip kes bon guja kami dapat call kita lah tok do indah dress ki kentai. Yes, good question. Regarding that ye em go depends go hagi kes ma tangam ngat ya kate wele ngat yo mto wa iro ki kentai mto benyo usenrang lada mesin ni usenrang ka tu kentai nang machong go do le pa je wa la nir ngi be hoi hau yo de ngi do chong gale la de mesin de si nong tang de pa le pa tang de su lem su tipi gete to ngo ite nga mut mongo wa be ngi charang la ni mongo to kan thai to oi go chong i do de te ko auji ai te penyu go be to charang le de khrubu kam ongi ga hau ami kitung umio khrubu dong ta umio la de ti nyu yap nong khrubu ka to kitung du ong pi
Modor piti be unong gitu ketung lek bu ya itu embru teh yung dau bam gitu ketung. Tela lada korup ga te penyu tu mi rosa e nyuna. Ucu hi. U senrang lek unut ka ta akti ke thai. Klem da lek ga ui wan wan te penyu tu lek u kwa yap. Ngaung ba ite. Te mem hok wan senrang lek ta akti ke thai wa ite sab indong te chong yung ka te. We have our own right there. Lada lai du do lada sabi indong lada sabi thayur madiur lek chong i. U senrang lada riamu lada mi u lek mem hok ki brukla mi o. Oti bu te kurmu yileu. Ite se. Tedang em tu snila dang chong apo gari ganit ke kesu jani dem. Ong teu brusa. Mut sang si ha kai teu ong to dep ko chai tu. Wala i go tenut ke chenrang tu ba ketiga kam tem te se. To ong ayo o tipinong ma madei le chok le nong. To kam teu le. Mut em da go wien gadur. Ong ayi bi file case ong ar winga. Ha kamat ga an to case yung kan thai to edo. To ba go gete tang la em hok uchen rang ye ba ye sai nya ite ne ba hagatu ko police station hagatu ga area yung ki em ki kan thai uchen rang ye kre te le uchen rang mem hok u fight ne banta uchen rang ka kan thai le mem hok ko fight ne banta kan thai te la hok yung o em ki proof te la yo bi dai proof wati kna ile ka tu kan thai le de bakla ye piu sai ko ye ka mi no te la chen rang la de baklau la de yo bi proof la chna fake bi ka chna fake la de em ga proof to go real to ye ka tai ngai yo ga ai Tese, te ong ite kelipinga to. Mtok bhai sabin dong, chak sobor chak ripi kan thai, itu to intention yang tai ule. Tai kata. Neba ngal ko kelipinga kata ke same opinion. Neba lada ong gau to burumo, ong wale kan tai. Te tu kon bowan gudang arnam. Ana? Te ule. Gitu yile kita tang kolam. Riam le yang kon bo yile kita. Man dapat ngaman dapat kami tu news ki nong serem. Man tang arnam. Hila sang hadu karta itu ta. Haite sang tu uto. It's not about the dress ta. To agam angga Rimika. Truly support people to. It's all about intention. Lara gan thai lo do chenrang. Emi kita gijimu jim berkat okoi. Le yi la da du do la kta aktiva. Emi itu ke film yang Amitabh itu ke site gitu ke case. Berarti itu Jepang rape case. Bang itu dialog when we say no, it's mean no. Oh yes. Means no. Itu part no that no means no. Itu the whether your girlfriend, lada ke kurimi, lada ke chanmi, lada ke one la no means no. Kata. Te jo ong man no man itu contain n o man strong hai ha kan thai na. Ha kan thai. Te gete contain wa to ai te ong in real life le maya bi ka di maya bi skru le. There is a time when you say no, it's mean no, you are not comfortable there. Te lada o time em understand ye te contain no tapi you don't deserve. You don't deserve. Te regarding this rape case kalam uchen rang la cha rape you. Te le uchen rang remindong mo. To ite la. Macam sikit ite. Sabindong mo subscribe no no. To le ka tu em ga case dia kam te. Jos nyai pia jan. Te le dia tu chen rang tu pli. Wasi kita kan thai nong mindset ga ka nong. Mete te ile de nyindong mo pli fan mem thak sabindong te. Heon sabu. Ite te kete to go bi to go main example. Dema athin tara. Dambiang. Tu ke sari petan do sentrang le. Intenya kan tam. Orang man em tu director na. Yo give post. Utho man dang wat ngar yuslia gitu. Utho man Jepang itu man gikin thai to man the rape yang tu cerang tok chak gitu. Ara jile chak gitu mun. Man tok chak yo lai chak piyap yo lai chak ina. Ara kaman sang gebru berkat ke gam ta. Te o bona gi bronong wong ma dikan thai le kam te se jong gi lem cha be go yo like ne yap to how bro da pun si u te yi rang pelai ne yap tin bo nong ya lai khana ya tem ni tin me te ka bong iporo le bidang chong chit pi kam ong chong chit be pi te snyao to du ka da pi ta mana dep nong yo kharngia realize at pi wong on pia ga yap to da yang ga nga te yau dam yu ne yap nong pi mut pi ka pli tu la ni ka wa ji ai ki tu le they try their best you avoid ye yap you they yap tang ye gi to tu le tu porang chong chit u te wa to ile yi ga defeat u la ni ka tai kan thai te man de tu da kharngia riu ni bha le bonan gi you defeat ye u te o le yut bo wi yap sa Man pi kam ka kan thai kam ka pageant ma wa ni kayi happy ha go ka opinion ga yong pi what is the best punishment ne banta gi rapist bon gi wo ong dos nya sa ni banta gi tet krip ki ong gi
Wala kan te to em kam penyap ki unang ngadinai kate. La da penyap pi obru dep ga urip te kan thai dep ga urip tai chandang la da penyap pi itu. What up yiti point to chem jing e go. Ngata ong dat man ga sngi ga ma bam ja bai. Yo chem te jing e te. Man ka sngi ba u pencitom pi onong da realize wadin. On pe ya itu wala e ka to ini yo nga. Tela da penyap pi itu pasi pi o. Dem snyau gi noi kejun. Ipor ji ai ka kejut kate. Snyau de. Cipasi ji yap de. Ngata ong every day ta open citom bai tang open citom pi o mto de wo ong de tip baju o kate to por cha dat o kate por cha dat o de wo yo kharniat baju o le de wo pencing cari ba di o thia udem kate ta punishment to e won la na u la na ka la nong ba kelas go kam hagi te benta Nah, là mình chưa ra cả thế. Nên phải vô tu kan yo sang mit nin. Mereka tu sing mereka yo em post Instagram wa tu place wa set nya wo tu repa nang. Em ter repes em ter em perkara ja ben yang man utu re por re ka tu tha jing cara ka pli nang. Cara ko. Oh, within one shot at tum. Ya bro. Teman oh mem so for gila na itu. Kam ku chu na de yap thia ong gi. I don't accept that. Cái solution là kam ong wa pis man utu hot wa rem nang oh man hab yo wa te ka torture man hadu wow jab de im chi yang de yap im se ong gi. Jab im na o kam tit idur e ba ong ba kai tit dur man yo tar ba si bo na he ni ran bo ba ka khne ran bam ba kai tu won ran won ke ching chit tom yang onang won nai tu ka tu sa yo yo jing snan ba gi kita ta kam ter uma no ngam te ong ai o ta chrai nga tam em ko ai sai nya o ong dau sia thu ong winga ong ba em ko mention nu tang ong một điều hadu po cho I love you sa cho bang ti yap nong ta it ong I love you lại ti yap na yap jingja replace ta e yong deserve you guys tu yap u ta chong oi ta mut ong to ma ong nga la u baklai nga no ngam swe penyap na ke ong winga sa ong em ngadur ma u penyap mto u penyap be ja gamte ke mam te ong pi de kini gi wa cha rip tu mut pi le yo ya tu rai du pasiu tu brule ni tu brule pi mut pi yap gi kam yap ka tai gonong ma te hab e daga te punishment ko kta e jai kile de wo yo kharnget bagi every time ta de wo ong bagi on pe ya man po jing e kam ni gon pe ya you realize yo kon mo gi le gi ki ta kam to cha siat oh he don't even have even a second to realize yi wara de bleu poru direct yap tem yo por no berkan ta de wo yo ayu berkat yo sang tho kita de wo yo suffer de wo berkat di one time yaban gepin suffer waro jai to yo gi yo realize ki tai wada le magam te ke yi per gomong unong to unong cha to em di per na te sa ke te sa jing mun te yo la yu per ka penyo da utai unong penyap le man de yapi to pun yu hab ya bu ka ta wi yapi yo yer ka di yo man equal kamong gi hapertai imbi we should live equally tau nong tiap le penyap gam tu tau lo yap gam ta hi yo man equal bai te sa yo hi ha ko win ga liang nong ye ka te ha ko win ga liang man to defend mo te man wa kwa iklam mo ha ko win ga liang dan em won man uchen rang nong he's very man ong positive em mo even when you see ma de ka tha pen be no kita le case de em pon ha case ang te la cha phare bu te kam kitun hai katun galiang phi gi ka opinion gyang phi ong mai le da uchen rang wa cha para una kan thai te em go ar intention hanga mo yi go para bo bich pa go yi go prep to yi go o maya hako te le to o maya hako nga ong mo yi manda yi la ha lu tiu kam ong video positive ve yi o to o maya ka te le dem mi bat una mesin nong like mhoi u kap wa ta adong wa to open kta wa ta kan thai de si you lai sa tho binang kan sat lai kan ma chagi police kin du you pan idea te he should never mhoi u ngau chen rang sel srom mo u lai li pan yirap to ote nya kan thai he mhoi man gam te hap em jing yirap bi hap pan yirap bayu ni gi lo mo gi family u hap em gam gite temu ong mhoi perkat u ong adi on chen rang la do ong ye ga be la ni yo pa ye gi lo he tin chang ga te kan thai ami kam te mo man te how are you not right the you not right he also can say no how kan thai yi go ong ho to chen rang la habiu ong ho la no em gi case man kam ni ta man jubo ma imagine ngarang perkara itu ta anjuk perkara jubo em perlok yang ngai kan thai ma tengau ka ha kamera mem CCTV kamera
mem yima mem CCTV camera kata ujuk dia Juk je. ke you jual lah kata mem CCTV camera ngau ka ite por tapi jangan normal kam tu and then maybe boy let's say imagine kata boy Yusuf ke boy teman em kata man in mem penyu interest teman in go ita and then sedang go like sulak tak kebai kam tu film dah Oh yes. kebai rip nga tam mara mi selai tu ikam cerang ngasnya kamu defend ita Nanti video different lah. kamu defend kata lah The regarding that nong kam ong bi bon ang jam te to isi ong bi tangwa nga hisnya yung nga nong os te ipor itu ke bai kan thai kam tu tel wo chen rang ye kan thai ngai ki ma madanga le kan thai ngai je for sure 100% ni bai le wo pun khet ka sula go wo yam go wo nu go nong tangwa at the same time chen rang hau yam ngai pi mo ite tang la da ju im khmat nong khanai pi he is on his right Lada ju khmat de lada chenas ket bi to bru nam chena be pi hockey bru nga ong ba jo lada tapi chen em itu berat you fake anda okay but then mtharaya mut wale itu ikam la ni wale itu kam bro man gi ju bai te no day by day le research bi day by day bai nong ui porom khana bi ki nong mau take action ni on spot bai mau take action ni okay dadep ukhet sula dadep unu bro ojai dadep nu medical report is needed how a cat sula cat nu fingerprint is there Yes. nang usan rang la dakta ka dang em te fingerprint su wala ungat hi am te nang without allowing anyone to touch her ye bi ulai ye bi ule igite ase jo yo gite kes tam jo yo le igam te tangai te wan je be nyonga mari to okre kai te jai hawajia kam tu nang hetu por mo ye chai no tu ne bha imemi te I hadina I uret makam ong mana dep udep te rai te yo no te kata to ule imin hawat ba bi chado dan ne be fingerprint bi mem sebut te ite to sebut ite dan hi sebut kena bi te umhoi o chi yo be dar pi o tai chanrang lali rabat kata kan thai lali temo that gali kudung kan ham to amte kam tu kamon ga situation kam tuan yo lali tho bi sekhi sebut they will check pi ro jaite u check pi chanrang le mun he tu por Yiwa jia o, kaman man waro ijai kam ong marga kam chong gitu. To report kita whatever intention they know no. Ke intention te no tipe gi yong bru mane yap nong mudur bi. Tipe gi nong yiwa jia yi berkadu before then after. Ta penyo ju he tu le. Postmortem. UPM nang ngate. Ta penyo ha tu la tu solution gi se bha tu. Hab yi gi ta wo pa ki yi detect ki what ro tu fingerprint hado. Solution ni everything if there is a problem there is a solution ba ami ge wi case dang tet mo strike ga mai nga am tu kam tet wa cha param cha parapo tiblakan snem cha sa duple hala sa kha do da ke kan thai ha me wa false ga ta man we suga ta snem haje we suga ta por yo ka life yung over ro chai man kam ga ta case la ami ta kam ga ta case Aduh man ila man pur ngaman pura kata ke news man resnya man resnya dio ta. Dio kan. Kan live pura ke live. Duk di bentai ta. Jing chia hi kam gite jing chia mostly nong kan nit man hai jing chem yong yu sa. Jing yu hai pratha ni nong jing chia hi kam ta mostly nong ucharam jo jo bu dom. Man jo yu to man de te kam tet ku open palm tentu sa. Ku cha prep mostly teman ngale một chút nhà bahang mi tenang tang mon jo yo ka klama tem jo yo ka sneng tang mon le man kadang kien le hai ni khman ong pilang kien ni o ti ba yo tang mon sneng yo mon itu ro nong ngaj onong wo to chenrang de em chwa te ke intention o la da mi le ka jam la da ong makna ka bakla le to ka hu jam dau sim gi na ka ba ga right te na ka ba ga liang to de em chai ga te intention kam ong bitun tu nang o chenrang mi le ka mon le ite to de em chai ni Wede emba iyo to gebru gebru society waro imlang sarang dangat kito iyete wato ke kentai kamat ke ajam bor go imembori wade em chwa kata ngaman em dia cerang man em bayu cenrang la de jia wo ye ki gam te no nga hu no sai ulai li sai hok la to i hok yong ki la dem to i hok yong ki nai de di bam jada yo tang la de hok ki no ngam ngaj yo em gi ga te intention to ke cenrang ke kentai wale ta penyu job yong ka bai ngam ngaj gitu ngam accept gitu le la rekam te te penyo mem ong gitu cenderang kan thai kan ni gitu gitu penyo em da down ha kalau pi yang thai down ni pi yang ngaj ngam te pingi ngaj mo like cerang kan thai equally ngaj ba yo man equal ge equal ngaj ba yo
แต่ละได้ equal พี่แต่hawaka yi go in what term man equal ge okay ไปอีละ equal กีอุฉันรังมีอยู่ค่ะคนกันไทยอยู่ค่ะคนอุแต่กันไทยกามีก็เลยยัยกามยงฉันรังอุอีคนนี้ฉันยัยกันไทยมีก็นังแต่ obviously equally they have their own professional work แต่jar ikam emgiแต่อุle mi le yong ka lem le mi go le yongแต่เป็นอยู่ equal jar ga duty แต่kamang doktor u doktor bon jai doktor main doktor kmat u doktor walai hol main ti bu pang ikmatแต่ equal ngata ong equal Và jo ami de vi jingkeli wa kali giman you kor gabay mo pa ma bonsin jo ong bay gabay malin no yo pa tengal kam te man gabay la kayong ka you responsibility kayong man ite important ke te value yung ka pa la de vi ke value cara te value tapi kamon pi ngat pingam ngat mo gani man kentau cenderang deserve ki equal pay obviously why okay lada klam ga kre gi wada government hi te gawan ga gatut ka among ga capacity lani ga yi gi chongki have you equal pay te lada ya klam depend man haga jinglong chenrang ngaram pa mo ta ngaram pa ta ga bay mo ta she deserve more than a man because ka wari ngate hadukan ni he ta yete it's dependent on other family lada to upa kit kle na do na dong chadong kabay kapat ko gikon obviously the ga highest speed mo haga tegaliang te kabay wan little bit yete tang but she need to gain respect to yo on ngono kurim go te kala to we respect ko yo nang kam ong kit kli na ro te pa ju lada kam go lipstick ale apa gikon pa mem lipstick de yo te pun no binyo bi tu por kam du ga nong kate ga highest speed o kam ong bi but then respect if there is respect no among it kata man yo PMM gitu gubi man gitu debit ha gitu ha internet hi ugi man let's say ga football match ko football team ki le compare ki football team yung cenderang wi yung gantai to cenderang ki bon ha ga payment yung ki ha ga salary yung ki compare ki gantai tapi gitu whether to yo equal payment ki ma to yo equal pay ki ma yo to regarding that regarding football regarding to yo amot ye tu first anakong yo sar ka to ay ang iklam ko football to gikan thai to mem world cup ko ma emi de em go okay la de em go te penyo habyo equal pay la dem em go te ho yo igi he yo chenrang to ni ba orang lau chkmat te there's a lot to spend there chakman but then la to on em go equal long tanga ong equal bai ni ba la do world cup la okay la chenrang le mi chit u kan thai le mi chit ko la chenrang le ngia u kan thai le ngia ko te la do le penyo skill ka la penyo skill go te penyo equal pay ye kate ngale em te mesin ong dur ile ga ju profession use choose ha ga ju hi em ga te level tamut la da nga sui nga ar phaut ka yo san phaut tamut em pe no te mesin no sound down no mut ka di le LNPM yogi i le te ye kita ye la de em le kita yo tamut em no te mesin te penyo equal pay ong oi jalan ro cenderang le as te yi boy ni ba la de em pi ka te mesin ong kayong ka thai go ik atu le te pi rau an not pi la de i ju tang la de man pi kil kat i pli kra system ni ta penyo ju le brabor anda se tanga I believe yang ata nga it should be for that kat kita nong hangan different opinion ma ipe ha kita mito go equal payment wala ong pi mito go equal pay ne ba lakam gitu it depends on how many audience one income okay dan mo si income ta man haite man gi kan thal to sna thu gida to sna thu bi man ngam ta man it's not about man getega okay take power jar responsibility mo it depends man kawan rak kraw isa football yung cenderang to man dap kamadan iya ketela they get more payment yo bon isa to teman paham to ki sarkar okay teman it all depends kawan rak kraw isa sebut kam ki artis ka ni da em ki artis i mem ong i kam hani Meghalaya to ki artis kan thai to yo kian ki it all depends kawan yi rak kraw kat ye boy sebut kam ga let's say kam ga grisel ko pawa jeni Jaintia i dion serang i mong i to wa i to yo boni kata i yang serang na kala ri ko rak kraw ka to yo bon payment ni kam ta
tang tak baik pi 100% tak pi. So that's why I'm asking em welcome yung kathai mem because ngam em knowledge rich from football even if I do like football. Te ongo lada ketu ga lada ketu ikan thai la ni tu chandang yo mi madan chahe penyu wada pro chao da dem fan nu te. Te obviously admire baik gi o la ni ka wo lai pat ki. Te jar kita capability dah wan baik no. Te okay for that te am post ne baham yo jadi bit ne bah kamong bigam te mo. Te I have no idea about that. Apa kap teman go pen clarify. Tang biar kita itu om bimut I totally agree with you to te kamong donor wai le ada you pen hek yaw tu fit penyu su hek ga yo la ong yo e platform te penyu mi onong yo. Kui betul wa man hai ni yang tu gi audience gi man gi upai te man ni podcast man. It's not about gender ta. Tai. Suppose you have more capability than me. Biang ha capability bi nga. You deserve to get more. Yes. Deserve to you su hek gi. You have the capability there. It doesn't matter the gender the pig and type cenderang. They will let to cenderang on ile la da ongi cenderang rab yo hegi compare gen thai. Ma de ubura mi gen thai la da ongi gi bor to ongi cenderang kat arbor. La da ongi rakmo la da ongi chemistry le cenderang he dong. La da ongku post like le cenderang hidupku. La da ongku ha cowar le cenderang he. Kam teman man hagaten sa teman kita payment. Tahu eman give professional profession. Eman give profession untuk wa kikentai wa tamban ki cenderang. Mi beat i kentai kata. Hagate geliang man ambe at the end yo ambe kam ni. It all depends hari profession. Hari profession. Hari profession whether kam kata man labor ma, kam kita di jibin ma. Chong profession. Chong Dem em profession te chau em jing diam. Nah tan untuk orang iklan tentu dengan senya from tentu iya from satu ya nah apa nah tahu mur kelam ada kelam tapi nama orang jadi demi. Apa berkat posisi di debate man it's best yang so kan. Aduh enggak ye Rimika tu menjadi debate. Tahu tak tu no. Tahu tak tu penyu hab apa? Apa sah. Tu ngai kuat aku lihat dengan bunyi ni mam. Pi teman pikan ni kamu influencer, kamu angga public figure mah. Pi teman pikan kita. Te kamu man ga point of view yang pi jaga government yang ikan ni man kamtam hari ni gelan gelai yang pi sah. Waktu aku lihat atau warasnya orang pi pi tin pi kulang fang government no. Regarding this ma kamong jon iklam cha ga nai tri. Walai ga pajen to I to em expect you job yo na government ma. Government job te 100%. Em ha go yo I kita tip chua te em nen I te walai knang gam tu le wa to ong boy at the end ye yo penmi yiri nen dan la de no te tangwa I yo Meghalaya wan tamon in some cases support baik gini government ga pajen ile support gi mun e sponsor gi malu malama kam gi scheme mem igi nong le igi nong organizer te mye de blame ga government hini pan ye blame yo organizer te chong ki de kamong hakti yung ki yo scheme nong Teladaki u iga the price they were head they were ong berkat lang gi I yo le they were bahan bentai ong I the penyu chong kita ni mete nang berkat ile mete utu member yang government ile wa nek serombo chong hakmat yang I tepat I penyu ODM le yi ri nang ta sa sa nagi organizer chong I well organized moment emma chong ki ite modur pi kam ong MJ ki show te khut ki celebrities ki he na outside Tamur ile hoy pon ni gitu gi local gi yang imut promote ki kina leng ba gitu skim wayo gitu ile hoy you spend gi diong lang diong klur na bentai ora gi na outside tamur ile hoy ong gi chu e yo tiu na yong I chilak sene yo chnawi won you cam studio yo like you record ya music yong ki cha they were ren gi no mur ile hoy perkat gi te hagan ni benta tamur yo aku na government mur le go yarap gi pli kat wi wala go tang wasa so gi nong pelai Tang wala the last kuri you expect government job one. You kata orang ham depend ga government. Ye go provide. We let me go provide. Made ye go provide me gini private companies. Dalai le me gi cibon. Tesa. Kata tak open ni nga regarding this. Mani go last kur membuat dia cuma yang government. Tu tak sekali. Kita jing sekali kita kan ni. Lai to your knowledge. To ite jing start yung pi. Learn ye learn ni perlog yang pi observe gi mana dep mete kam ong yu ong man dep observe perchang gi produce de yang pi wan kam ong gi
come back to that wangi who's your fashion icon. I don't have any fashion icon. I'm still on the process untuk finding a taste ke yung ngahi. Ta you suk yo design yung bro. But then try yo collect yaki yo make on my own taste. The iju hi how I score like class B to you knowledge learn from give to you the learn depte mana depi absorb produce ki de mani tu yo you say so epi. Ile utai no so juti nek serombo so juti. O to what de learn nu dem knowledge chupang tu. Ite se imja baju. Ite mo ite to ong. Ya kata nang waklam itu haga tu ke podcast for Yowan mi Mariana. Oi pangatet klamo ola dang ni dang dapat kente gi short nang sang suka tekin ong man life school man for to educate yourself. You educate jelde kenang wo yi ga pendam kam to education go yo in school ne nagobon ngalain mo. Mto ulai skuri yo kret sorkari. Nepal ada last kuri mentu pas metrigi nepal mostly tak pas metrik stang mau yo vision mau. Lada last kuri mentu pas metrigi Amerika kata ga fit lene kata cing temua nga ado da PhD lah yo kure hetai sorkar hetai kure sorkar yo anong tem hago tang wala la man ulai hadu PhD da yo perchang oleh am tem anong there's hope na there is hope for us nepal la mendur magam lama mel labi mengani forestry mami udam na da PhD nga terus temen mi okrem but you can educate someone nong kan ni sang perthai em go YouTube em ga gig online course teman even lerem yo ada ga kret sorkar la man there is the bone gi scope he kan ni the bone gi scope yo ye pen mi pan de i mentok de kam kai por man chwa pe re go kai por man chwa na hab do yap kret sorkar tang am por man chwa man le go sorkar la beli kedong man gi bro. Tega difference sa kan ni. Dewi wa gini wa the PhD wa yo kre sorkar la no. Memang satisfy. Wa ong yo like bro ong katulai skor la mi kre go. But then when you became a boss of your own no at that time ta o kemen bi. Wa ong pi ngara yi le yo ngahi. Ada mayar ki bro gi wa ngale na ni la na chpat kar le yo nga de yo nga mdu go yang tulok te. De yo aman kas ngi te yo ngahi. Ketu ta wa yi pun kemen yo bro. The yang kata cipna so pending kata. Ya tulap surah mak coba. Ibu dah bam. Kata chong ba go howi bowi ne ba berkat pima. Common sense apply pe. La do ro yo ki sarkari. Yo kre sarkari. Ke sarkar i bankrupt ka. Betul. Ne ba giwon ki tak su yo ka. Ta businessman. Ni entrepreneurs ni tau yo ka. Ta la do yo ki sarkar ka ta bankrupt ka. Ta wa go wi la do ro ki business e. La do ro man boss yong i ma. Ta man yo kre i. Tahi. Ta mi de yo kre. Man ang bay define ga kata man conclude ga kata man. Jari ke benta. Jari. Emi ki wi plima ki bro. Kiwa man you handle the stress. Ne ba business stress. Am kam the personality da. To you run a business. Am kam the personality da. Am kam the attitude da run business. Am gi bro gi mem gi play the attitude mem the personality. Man ombe emi the job satisfaction ne ba kat kam capability om ki ye ta ta. Ta man kam gitu man the jure capability gi higher capability gi tangki sarkar gi. Terus yang tu pe man do eagle mau cete to kha terlai lau gi siar yang tu de streng yo to gi siar da man o te o ki win bo satisfy terus le pe yo chubu le pe o to eagle flow te ki ulia to flow to o la dau emi de par o satisfy to le yang tu ile di to capability to agani igini gaman kat kam gar ko money kat kam mur ko money ito kam ter ko man bro mi deal digi stress mi deal digi tegi man don't do business nga ong don't do business like you happy with that neba ngadang swano jo ong agi te pat otawa you need to follow your passion in order to be happy tawa mana kan ni no man jo ong gi bro tawa jo happy gi mem chem gi te happiness ai kam okay tanga ong gi no just do it don't do it for yourself do it for people. Ne bahag doktor kata happy with satisfied tangwa marsin de tridu yigi patient marsin ep tiga value yigi bruno pen kemenu gi pen kagi safe uga tiga cipo imagine pi doktor mem satisfied pi ada kam yong pi mem hun pi ada kam yong pi tangwa
em wi sing GIP safe piga ga wi ga bay yong to wi khana to khana pi thang san ka kuble chipon doktor pen impiga ga bay yong pi ong inga satisfy pen satisfy pen Obviously satisfied. it all depends like kay value is mandap value nga ten nga I'm not satisfied mem satisfy gini ka nga ba eranya gini ring video renya gini ten man king clear dap clear stress man I should have just go and do government jobs sit down mem kam stress mem kam bi tangwa mandawan gitu khana mandawan gitu be pa ki man ong yu to wa video yung pe man pe gi keman rekai like ni stress like ni te jemu jing berkat that make me satisfied not the money we yok ni te untuk kita man the service that we provide te ong we bro la de pe ga kam go yong i kam ga service ne benta gi te bro ki am hakmat yong i la de pe ga kam ga service either the service to promote them either the service to serve them in different ways la de pe ga kam ga service any job would let people they woni kam la they site pen canal la they kat would let people mystery kat would emi kam la you will be satisfied la de let pe ne benta yang bro ne benta te jarang you'll be satisfied kata tang regarding this one message kwa I ba auto don't wait la ba ka process bi ham yang tho ba ne la da yang one mem profit mem jing matoy mem satisfy mun man satisfaction kita em gata hai te ham yang tho ba yang yo ada bolan pi chong pi kam ong woro doktor lem yu man doktor le man doktor woro em lu nong pang te hai yu sumar te ite wo ong la da woro man nong krong le mem wo I to nong krong le moi te tang wa ham yang lai ba tho ba yang yo on pi de bol le chong pi lo kam kre government sai kontrak em government kti sai kontrak em itu chong he yu pelai tani bhau tu mem yang madanga le em kut sarkar ngate lai ba tang wa dien kwa business yo kwa ya open shop itu woro side business kwa bai yu dam no ile le itu mem berkhadi to bhagate wo berkhadi ga lawe ro nang bun te yu da yang nang lampu mi ki pertai le desa pi ga dreams yang pi ong pi katane go to be at the acting nang yo kwa pi man yo la ba ka pageant support acting nang that mudurun kam ong tentut ong pi tu mudur yo kra sarkar pi what about your dreams ngata okay so that is a different process that yo on kra sarkar they hopefully daw man a successful independent woman kadwa em interest acting le jang ma hajono ye no produce yo ngai ye le side acting mem kan isni do mobile lang ring film ta you no la dem ke kreatif dem pika poisa akti nganur ong to ye pila iwan wala da ongi mem kam ngori ko poisa le tang wala mem poisa mpoi bisi buntu berkat da pi ne step khai thiap de bam ja bite ne won wi tu khore thiet nong poisa hai tan ko then ite da mut kamu ju ongi jingli you choose pi poisa mo film nga ong poisa chwa mana yo poisa da you khmang ga ta ga film ne phane won yo film mem poisa lai audition film nu film ladanga mem dress properly yo lada mem iwan makeup mem pinyo mem ong makeup to pun makeup si dose hab em no ta cham look yi wale tu paisa da em go back up paisa hai back up te sa bong te lada equation which pang the acting career was ta never aman lada yo akawan benta lam yo YouTube yo ngai no ti acting se na ya acting stop ko even the yo kra sarkar le different to sa platform here ta ye pin sevin ni mo chop ko da em mo chop ko ne ga podcast sevi jingli ko akli fi man pi kam ko beauty pageants man giji ga go ji pi pen em kam khnang wo ko no wo yo pen man bi ga ni san for social change ambai nukong to kam ong sin ong beauty pageant tamun mem indicate ko tang ye kan thai mo kam ong yo chan rak la ye u inspire te nukong to kam ong yo yi change social first to negative thought yung ki negative mindset yung ki ye to inspire ki dewa raise ga was kam ong myo I de uklam personally mye ta kam ong dewa kalam mo hai tu kam ong kan ni bathai social media ba kam ong daulik kam lik tu dep te modor iwani kalam mo ye gi ubot nuksan itu kalam ye gi chim kam gate go we ga ki tu their way yo man chubi te kam ong
Iwan nang lada em negative mindset nakong tok kete tok disturb ha ka jing imyong idau poi go self doubt. Lada em pia self doubt nang iwan le pile nang poi je thong. Ni bha dang di em chate. Eri boy le abom ye. Te kete tok nakong tok through this tok ye change kete kam ong ma and ke issue ya social tok kete. Iwa arwan tok wa ile o min tok kam ong purpose yang awa kwa o mi ha bitu pajan nang. Bon jaj ha gini gi awareness jo leng ba gini gi create ma. Em gi child abuse. Dete em gi physical gitu tu bon jaj gi. Ngawan nang self defense. Would strongly believe tok kwa ala reja wa manong job hadin. Even if I'm not the winner. Kamang kate le man platform ga create awareness ya sa. Tok ong nang self defense nang tok it's a very vital skill nang lado kena lado wahe lado temen em kamu ga. Mana ye pi apply self defense ang kata rape case ga nu le ye pi ga yoda te to ong wa to wa le pi ga mental health pangatewan gate la ga process but then in self defense ang waro combine go self defense if talking relate go ga mental health to avoid self defense relate go ga rape case to wa ye pi take care they were concerned by how life chewon the reklam chpang child abuse le man MP ga te ga self defense nang man I pi connective he jung la nang ye pi wa to mun take care hite kate ga self defense to relate ga te to ga main wa to kwa awan ra na banta ga ni social issue wa jia im lang sa lang to wa ong self defense to am kam ba ga te ga create awareness to chpang ga te kwa te in the future la de yo la do tang la de em go vil te do yo isa imagine yourself ka stage go ha ke screen nanti beautiful kita gi gown kita gi crowd kita gi gimam imagine yourself the crowd full watching you the whole world ki camera flash the judges MP kita opportunity ke chance to inspire the world to wave your spread message pi ko seperti ki kita message ko api any Not any. Imagine yourself at the wrong stage. What is the last message? What is the message that you want to give to the whole world? Okay, ye kate the last message wa ngang live every moment of your life. Gate wa ngaki. Live every moment of your life because you never know what is going to happen in the future. Nothing more than that. Ne bhalo tu nong judge le chong tu judge tang wa mana de mai tu tip you judge ta chakman ta hawa judge you o le em kam enjoy you nga le hawa walk on stage em kam enjoy yo o to le em tip you judge chakman te every second to matter be gai te em kam live ya tu moment full enjoy full happiness de man relax back ite to message very nice introduce ka tu pan introduction introduction yung pi ano ka dola what is your name naiwan ka chnong sa pi yi yo pi le ka na kita in kong chat bertu yang nga to Rimika Dkhar te wana no ka chnong mula mano na tay na time is te ka te pitit dang pureo dang like class hati hak yang nang ba government college te nothing more than that ite wat te hobbies yung nga to interest hagi acting te I'm still looking forward to give back at the career o mas success nothing thank you. Who's your fashion icon? It's a secret. Can you tell me? Can you tell me why? No. Thank you so much, ma. Thank you so much for one vision ni. Kau cibon dan kau cibon baik-baik lau 8 pihak kot.